Bismillahirrahmanirrahim. I zapamtite, Allah vam da visoko dobro. Ko je Allahu iskren u osam, taj neće pred ljudima tražiti nečije zadovoljstvo mimo Allaha. Došao je čovjek od Huzeife radijallahu, imam Ibn Asakir Dimeške u svojoj velikoj povijesti grada Damaska. Da je došao Huzeife radijallahu, došao je jedan čovjek od Huzeife, kaže, molim te, jesam li ja, kaže, munafik. Pa mu kaže Huzeife, kaže, tražiš li, kaže, istigfara, oprosta kada pogriješiš? Kaže, tražim. I kaže, klanjaš li noću sam kada te niko ne vidi? Kaže, klanjam. Idi, kaže, nisi munafik. To munafici ne rade. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ. Oni šta kada ustaju na namaz, ustaju lijeno. Samo da ih ljudi vide. يُرَاءُونَ النَّاسَ. Rija. Samo da ih ljudi vide. To rade munafici. Nisi, kaže, munafik, idi. Pogledajte fika Huzeife. Munafik ne traži oprosta za grijeh koji počinje. Pa je čovjeku bitno, znači da vodi računa o svojim djelima, o svojoj iskrenosti. I da zna, možda neko pita sebe, kako bi ja znao jesam li ja iskren i ima li u mojim djelima malko pretvaranja, ima li te boje, ima li tog virusa. Lako sebe testira. Klanjaš podnevske sunnete u svojoj kući i treba ti za 2 rekjata 3 minute. I dođeš u džamiju i klanjaš podnevske sunnete i treba ti za 2 rekjata 5 minuta. 2 minute su trija. Matematika je jednostavna. Zašto ovdje klanjaš 3 minute, a u džamiji klanjaš 5 minuta? U redu, ako si ti došao pa ambijenti drugačiji, ljepše ti klima uključena, lijepo ti nešto dojmilo se namaz, to je drugo. Međutim, čovjek ako dodaje pred ljudima na ono što čini u osnovi kada je u osami, to dodavanje je problematično.